Lijep pozdrav svima. Moje ime je Toni Milun i danas ćemo obraditi lekciju kontrola toka i petlje. Pred vama vidite jedan programčić, kratki programčić. Mi deklariramo broj, cijelobrojni integer broj. Imamo printf koji jednostavno korisniku sugestira da unese neki broj. I imamo scanf koji je unošenje tog broja u varijablu broj. Zadatak jest odrediti je li broj pozitivan, negativan ili nula. Za to nam treba kontrola toka. Kontrola toka jest if petlja, odnosno if naredba, pardon, to nije petlja, i ona se deklarira ovako. Ovdje, između ovih običnih zagrada, stavljamo neki uvjet. Naš uvjet, naravno da bi broj bio pozitivan, znači da je broj veći od nule, zar ne? Što znači da mi ovdje u zagradi možemo imati broj jest pozitivan i stavit ćemo novi red, čisto red da radi. U redu, to je jedan dio toga programa. Odredili smo je li broj pozitivan. Super. Dalje, možemo odrediti je li broj negativan, zar ne? Možemo napraviti novi if i napisati broj je negativan. To je super. Imamo već smo 2/3 zadatka riješili. No, malo nam je glupo provjeravati je li broj manji od nule, ako već znamo da je broj veći od nule, zar ne? Za to se jezik C pobrinu, da imamo nekakvu sintaksu kojom bi to riješili i za to se koristi else. I sada ne moramo izvršiti ovaj tu komad ako znamo da je ovo tu, ako se ovo izvršilo. Dakle, ako je broj veći od nule, mi ne moramo provjeravati je li broj manji od nule, nego samo idemo dalje. To je super. Dakle, što ova naredba radi? Ako je broj veći od nule, ona će ispisati broj je pozitivan. Ako nije veći od nule, nego ako je manji od nule, onda će se izvršiti ovo. Dakle, broj je negativan. To nam je jako dobro, zato što ne moramo izvršavati hrpu provjera je li broj veći od nule, pa je li broj manji od nule, pa je li broj jednak nuli, jednu za drugom, već možemo izvršiti jednu. Ako je ta, gotovi smo sa ifom i idemo dalje raditi program. To je super. Ok. Treći dio zadatka je odrediti je li broj jednak nuli i to se radi ovako. Dakle, sad možemo napisati je li broj jednak nuli, te imati broj d je nula. I time smo riješili cijeli zadatak, zar ne? No imamo opet malo redundantnosti, a to je ne moramo provjeravati je li broj jednak nuli. Ovo nam je sasvim nepotrebno. Ako znamo da je broj veći od nule, ako znamo da broj nije veći od nule i nije manji od nule, to znači da je broj sigurno nula. Dakle, ovaj tu cijeli komad, if broj je jednako nula, možemo izbrisati. I to će raditi. Ovo se čita kao, ako je broj veći od nule, izvrši ovo. Ako je broj manji od nule, izvrši ovo. A ako nije ni jedno ni drugo, onda izvrši ovo. Tako funkcionira if. I mi smo sad riješili cijeli zadatak. Imamo jedan programčić koji će nam napraviti točno što smo htjeli da napravi. I to je super, nije li? Evo, možemo ga i pokrenuti. gcc c-o.2.exe. Vidite compila, radi sve kako treba. Unesemo neki broj, unijet ćemo 42. Pardon, nisam napisao broj. Smotan sam. Izbacilo nam je minus, šta je ovo, 183 milijarde, zato što je
za ovaj posto d ubacilo neku nasumičnu vrijednost koju je našlo na ramu. Ako mi probamo ovo ponovno compilati i ponovno pokrenuti, unesem 42, evo sada funkcionira. Dakle, radi kako treba program. Odlično. Ovo ćemo sad ubaciti u jedan komentarčić, da ne moramo se mučiti s tim. Što nam je dalje ostalo? Ostale su petlje. Imamo u C jeziku 3 različite petlje. Najjednostavnija od te 3 jest petlja while. Odnosno najsličnija ifu je petlja while. Dakle, imamo dakle while broj veće od 0, recimo. Ovaj broj, dakle ova petlja će izvršavati ovaj tu blok koda dok god je taj broj veći od 0. Što nama to sad omogućava? Omogućava nam da uzmemo ovaj scanf, te ga ubacimo ovdje i učitavamo brojeve dok god su oni veći od 0. To je super. To znači da možemo učitati beskonačno mnogo brojeva. Naravno ne možemo beskonačno zbog tehničkih limitacija, ali tako funkcionira petlja. Možemo izvršavati nešto dok god je neki uvjet istinit. To je super. To mogu isto pokazati. Samo tren. Kompilamo. Unesemo broj 42, pa unesemo neki drugi 4 i sad kad unesem negativan broj, završi program. Dakle, dok god je broj veći od 0, izvršava se program. Super. Stavit ćemo i ovo u komentarčić, pa idemo dalje. Sljedeća petlja koja je jako slična while petlji jest petlja do while. Ona će se izvršavati isto tako dok god je neki broj recimo veći od 0, dok god je neki uvjet istinit, ali za razliku od while petlje, ona će se izvršiti barem jedan put. Dakle, ako mi imamo if i sada taj uvjet koji smo mi stavili tipa broj je veći od 0, nije istinit i nema nikakvih else-ova, ništa se ne izvrši nego ide dalje. Preskače cijeli komad koda koji je bio u ifu i ide dalje. A tako isto u while-u, ako imamo while neki broj je veći od 0, ako taj broj u početku nije veći od 0, ona se neće izvršiti niti jedan put. Ali, do petlja, odnosno do while petlja, će se izvršiti minimalno jednom, jer prvo će se izvršiti ovaj blok koda, jeli, scanf i broj, ne broj nego broj, izvršit će se barem jedan put i tek će onda početi provjeravati je li veći od 0. I mora biti točka zareza ovdje naravno. Tek će se na kraju petlje pokušati provjeriti je li taj broj veći od 0. To znači da ako mi napravimo ovo, unesemo negativan broj odmah, izvršilo se jednom, dakle barem jednom se izvršilo, i to znači da sada, iako je broj bio manji od 0, bio je -2, ovaj tu komad, ovaj scanf, se izvršio jednom, pardon. To znači da sad možemo izvršavati tu petlju normalno ko while petlju, ali se izvršila jednom, iako je broj bio manji od 0. To je ono za što nam služi do while petlja. I treća petlja, koja je po meni najkorisnija petlja, je petlja for. Ta petlja je malo kompliciranija. Ona ima tri dijela. No, prije nego što možemo uopće raditi s njom, moramo definirati nekakav brojač. Često se ovi brojači zovu i, pa da vas naviknem na sintaksu programiranja, i, j, k, l i tako dalje, su najčešće brojači. Prave varijable najčešće imaju cijelo ime, tipa broj, tipa decimalni broj, tako neke gluposti. Ovisno za što služe. U redu. Mi ćemo ovdje u ovu petlju staviti da nam se ispisuje i. Samo da ga ispisuje koliko god puta on želi ispisati to. Sada što nama ide u for zagrade? Kao prvo,
ide od kud želimo da nam petlja ide. Odnosno, početno stanje. Želimo da nam petlja ide od nule. Dakle, brojač počinje na nuli. Super. Drugo što ide u toj petlji jest uvjet. Želimo da se petlja događa dok god je neki uvjet istinit. To znači da možemo staviti tipa dok god je i manji od 10. Recimo 10 puta će se izvršiti. I treći uvjet koji imamo, to je treći komad, pardon nije uvjet, jest inkrement, odnosno za koliko želimo povećati taj brojač. Možemo staviti i++ ako želimo za 1 povećavati, ili možemo staviti nešto tipa i plus jednako 2, to bi bilo da se povećava za 2, što je isto što je i jednako i plus 2. No, mi ćemo za sad samo koristiti i++, čisto da demonstriramo kako to funkcionira. Ovo unošenje broja nam nije potrebno, pa ćemo i to staviti u komentarčić. Ok. Dakle, imamo for petlju koja bi se trebala izvršiti 10 puta i u svakom krugu ispisati ispisati brojač. Ajmo probati pokrenuti taj program. Kao što vidite, ona je izvršila se 10 puta, ali nigdje ne vidimo broj 10. Vidimo da počinje na nuli i da završava na 9. To znači da kad bi mi stavili, to znači da je uvjet ispunjen, da se petlja izvršavala dok god je uvjet bio ispunjen. Kad je i postao 10, uvjet više nije bio ispunjen i neće se izvršiti komad koda. Da smo stavili nešto tipa ovo, ona bi se izvršila 11 puta, odnosno došla bi do broja 10. Ta petlja je najviše korisna za nizove i za matrice. Nizove i matrice ću riješiti u sljedećem videu koji bi trebao izaći za sat 2. Vidjet ću kako stignem. I to je u biti to što se tiče petlji. Ono što se može dogoditi kod ovih petlji je da stavite ovo. Odnosno nije da se to dogodi, nego možete ovako koristiti. Dakle, ova petlja će se izvršiti 10 puta jer će početi na 1 i završit će na 10. Takva petlja nije previše korisna za nizove i matrice, ali lakše ju razumjeti našim ljudskim mozgovima koji počinju brojati od 1. To je u biti to. Hvala što ste gledali i ovaj video.